happy new year. Happy new year. Nende kitu kimonda achirire. Anto barang kurikana kana barang kurikana. Turi akuona nali. Nikitamu. Hata tuanze hata 2020. Happy New Year 2020. Happy New Year 2021. Happy New Year 2022. 2023 Happy New Year. 2024 Happy New Year. 2025 na cha 2026 Happy New Year. Happy New Year too. Tegwenda kuria nerando ati nendre uninkethi cha mwaka omweru utanketherie kato amenanire apana Happy New Year na inawenda cha 2019 hamrende Aritse 2019 hamrende cha 2019 tutenerando kwambira twatirete rando karibu sana akende mutegeri wa Meru TV mwiririto ryaku akenda kinya tukiambira nendi kupiga ma story turinga story tukimenyana. Thank you. Thank you Annabelle. Yes. Natubombe tantu kwa ruare. Ngurete sana kwitha ndi mubango ne kwa ruare. Aingo kethia Meru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dan K. Imbono kinga yotheri na menyerete. Unde muini wando mbatia kogosha. Yes. Karibu sana Dan K. Twambere ki Dan K. Dan K no. Ndiye tura Dan K riongo iriko. Menyana no kwethire kinya ina mtu ambire no tirimanya mtu na akone ni agura naitwa Nebu. Ukiya kuthia atira kura betwa Nebu kantinesa. Dan K. Jina yako kamili. Okay, otebara bato mano ena bako. Ndio wateka wa bana ndio na bato na bana. Okay, Dan K. Mami akona ndio kwa valensia ra bambetre Duncan Kadurima. Yes. Kadhu. So Dan ni Duncan. Kuna ndi Dan Kadhu. K ni Kadurima. Yes. Karibu sana. No tuokitre Dan K ndira wambire kwina. Ando nerengi kuraya mono. Ndio ato gitai. Kwa nini bwana? Bawe wala pocheta Facebook. Kwa tres. Ndone na siara ya. Ndio ndo Twitter itera. Anyway, karibu sana kiri mubango ya The Wave tuwiritu sana akwithira twina uwe kwina mtu akuri atiri Dan aumirite na Dan achereriku Dan athomerete ku. Okay, oni tumete teretse tigani honest. Eri ize keneta ya thwana what? Karuma na wena weza haya kodama na sawa tu ni sawa nada huyu kwa sawa imekubalika kabisa kodama na tawa meratsikuru yata wa Maitha primary school na kuma Maitha class 8 data kids boys naonda athireri chopi sasa yes ukienda boarding school ukithoma indira mwarimu akura kiandani urenda kwambia ukura wawani mbio kwenda kwa atini point koyo karietwa kamsani kaumirite kana witrimete tu kina nyota ari na india kethira no win the school by the ndaina nembo mbere ndire school wow Pato to high school. Hey. So, it's a talent in the Naya Queen, Yandere school. So, I want to be a pilot. This is Nayet. Right of line, Dwimbo. Right of Lona, Una kila, unapiga machenga huku na huku. Anyway. Okay, a pilot, na okay, irereria kutwika pilot. We twira we for we secondary form. Ndambiri form 3. Form 3 ro wambiri kuina. I don't know kithire wambiri kuina ndumbo cha gweta ku record kana iro wamenyere you have something in you. Menyasa niwe baingi pera pa watire. Oni nde school na ra primary tugiuto kuina assembly ininde tawanka itankainithia tweta michamanio school Sunday school no ngweta kuinithia tikiriri no kurite okari u kana tukialomere kuya we form 3 wa ichibwa oni no mbine. Okay, form 3 ironda record ndwembo. Wow. So, wani mpamberete kuina 8 Wow. 8 nondrikana kanini kuma Sunday school nonkuina school nonkuina pana irete okura tradition natsikura mono ayo raina manyamba yemro ahora hapo Ngwe nandaka aretwa athoma ya twine rwimbuja traditional mwaka twamwite ndito manyamba
Inananga ile. So naira muini kitambo mono. Onanga ile? Onanga ile. From nanga ile to gospel. That's it. Akuma nanga ile to yake kuinira akuina gospel. Yes. How do you transit kana ni bibi atubere benya kinya kuyasani kana kuyantu baina andu mo itu cha traditional. Ini mosani lakini mosani ndimbo chia nanga ile. No to ambwere kuina gospel ore kana nanga ile ne. Ani nini ndo magira to ina tene. Mata ina voice batai na iratsina wankaingo atie. Davi voice batai dera ba ke mixu dera ba ara aki. So ikianto bata to ina nanga ile ndo tengo gospel dera kuitara batie kinya ke gospel atu gatu naenda nayo. Yes. From form 3. Papa ingebe to form 3 nya tutirikana ni biyongo twa gitar. Kiviri ni twabwitha ke mantu serious. Mantu kinya turameke tukaua ni de form 3 inda bwithire ontu buna na buna. And now we form 3 ro wambire ku record ndwimbo. Why? No twaremero wetera at least nyothire skuru kana ne ati nuwa wikire inya we form 3 menya we form 3 kwina muchiari ekwira we soma kwanza mantu ya wini rekanayo thoma mbere riwito kaini uthomete no twambirie we muritori agwetera at least kinyori ke skuru amustumo Muskumo yora yare aya push yani ndayira kwenga ngoirombo makanda mwana mbinera nami. Yes. Safari yari atano tunende we murito no kuthoma no kuina. Okay, safari we tari mutselto no tiomia na murungu ampanto bonte no ngata jara. Makanda record album mbere. Wow. Ni ndaya ta ku record. Kada yo kuina kamwe. Taina album mzima. Wow, Dan. Mutegeri ambiria kungesi miaka ndani. Ukethira ndan na ari obaraba kanini aka tiu cassette si cassette cassette cho weto ka record ukare sindi nya to inayo 6 songs 7 8 yes otekiomba kwa ndi sindi tena ndombo 6 7 8 weta but tiambira ile 6 weta studio ka record ndombo 6 orimwe ontukwimo kana ni de leo kesho hivyo aba mbere tivena no record nya mweri na manu hapa ndenda kumenya rwimbo rokurwa mbere turikira kapele kithira no rikane rwimbo rokurwa mbere kabisa turwa form 3 utwinire ruo rware tukwire kithira huo wakati Yesu alikuwa ananena ama ulikuwa unajinenea rware ankoni sare rumote wina ndandene ndero andene Roteroje ngaraguna nyonta nenenema. Wow. Oi mwathani nditakue utorio rutire yana baisiraeli. Wow, Rwanda ni ke first si kitambo. Si kitambo. Teka tene muno. Nade. Teka tene muno Rwanda ne wanti yetu mburu na wegoro wa. Yo ari kirura. Na no goro na message. Rware ro. Na ni message ya form 3. Wacha. Yes kitambo. Menya, wakwe musani yake yako ikira ndumbo cha weche kitambo kiramba iria ayoko hapa. Otarigwa. Tinyo tarwibwa hata kama tunasema wewe ni msanii hapa ilikuwa garigana ya karayare. Akwe na pasta awire mimi tulienda kesha. Mimi nikahubiri. Nikaita watu niwaombe. Nikaona roho atembei, nikaamua kuwatembeza. Nende ai tire kirindi akirombera uti wako gwa watu chukuma agwethia tembea riwe kama roho atembei wacha tutembee sisi are ntatembea ria ngaina rutemberi and now we from 3 marketing bando utari ke skuru
ukuruta album ekuwe mbere ni hata wa managere no kuthoma na band no gutigira at least rwimbo irokinyera kindu no twendiro skumiro weta studio oba kwithiro kina rwimbo utekuina kendo china ira kana kendo riacho ukuina kenda antu bange beta bachithikira barabo kulukira kaita kakaumu kulukira ndumbo chaku chikomba kuthira chibaringithia ngwethekia a school ndekuina mbere ntambira kwa market ndaina ndachoka kuthoma but ratwethera turi holiday ndetanakia na conference youth conference hizo makamp huko we form 3 bandu no ari na mentor wo kuone bura musiki yueta kana tu wari mtu kiumbe wari nje wekilethia abanda aringa taroga kwa koninka aina no wakuonere studio tukiambiriria okay studio nayo by the way mtata wa Kakland niche Kakland mura yes Kakland murangiri producer so ndrekirwe namba ikire ndione ndoyerere ndione wow so nda connect ro Kakland na producer yes from all that time wankatha 2026 ngwetika kwina miaka kathumba ikatiati ni akiri usanibo ku challenges ira withiretwe ikulukira all the way akumendra wa mbere usanibo ku mwankatha music ni nyingi abanyite talika iro kombo tala chitali kidogo ke music rugendo rote thera ruruthu iro rumu ukathayo mtu yete uri andamani ukaumira ate lakini ukathira weti utireka so challenges ire sana amiru ke music tutethera twina support tuiringa support tungwene yani inya babu bwingo etekeria ndwimbo sieto ninya sana etekeria na burina na umashinani not easy neverete itarere umumbethe itarere umu sana so challenges ni nyingi alafu watore kondi nyarwimbo pando no kwenda unataka nini studio yenye iko na quality mzuri bado mbete nyingi ni kuendeka bado no challenges yore ike kurekodi kwenda video ya pesa mingi pia bado ni kuendeka so ni very challenges anakoyo wariria antu wengi u atiriri ukethira uteti we wailetie mbecha ukethira ukiurira katiati uni inkuibwa ndina usaninde ne kona ndina kewa ndenekwa lakini bado inkuona bandani bainire iba ina tubecha inkuona ba Florence bainire iba gwitangare inkuona buraba kuthara ni atya can differentiate in between ntonya ndeke ministry na akiri ekwethira ntina mbecha itikambie nkachire kinyambecha chatukuya ichiye no tuno mbukume kai mixing atiati ne kethira gutembecha gutembi ningachoka wende atakwera mtura na ndwimbo cia weau na nakwenda kuina okay ya kuina erekirite mbecha sana ina nundu bo witwa gutokura witi no murungura kwete talent iwo pushi mwanke omiturie no kya erekirite mbecha ntaregira mbecha ukaura so ejo inira murungu tukwa ikinya akutharia akoya waririo wa asani ba Meru bubwisukuma apu ebwingwa na kwena na tvithirite iko kaita kara yati nende asani ba Meru bongo kabari ya nawe nyebe kwa wenyewe batera baraba ukirire batenda kona bange bagiukira aindo no kithira no ailetio kona ni uma kana kithira ni urongo kirusani ba Meru again wa tutete kairia ndwimbo achia asani ba Meru why babu tobe nya DJ bethe tameria DJ Ben DJ Ben upongo batina music ya Kimeru ni makane urongo uninte DJ aya tumeke DJ wetha na pia thone bandu betwikira giko gikamba eno mashambiki siji woti kungu na bandu twena Kimeru wetha kiete wendo twena ba Mr Cross wetha ki gospel twena kina Jamia kina Nora kina Florence Kananse be control na ndio mbatie mbi chisawa so batetikirete ende dai
Mtete mwangi. No mwanga teu. Twende nalo. Lakini we musani ndan nimbi ukikira ukithwania menya kwina birabiwa ai menya kethire botubithire no kwithire ikintu kinana uwokiri tu uthwanite we ndan na we musani urona yambi byombi kyo tuma kwithira antu bate ku appreciate rwimbo chenu ya Meru kuringana na bura bubongo bukendo chi appreciate. Okay, menya umatene antu Meru ibaitsi bawire Meru batitsembi. Okay, batitse kuina so ibatura ana ka mentality ka Meru batitsembi. Batitse kuina alafu bai kunya rwimbo rwake Meru rukina samoya bakaikwinya yakane aibu. Kendo yake unonto bedhe oni pidhairo wangi kiria Nairobi. So Nairobi no ikwinya mtu aikira rwimbo rwake Meru ka taro rwimbo runa bwana. Na ne Meru alafu aikwinya baitse dhani rwimbo ingi kabira ingi tu yani bakara kaba imenete tionte leawa batito bati utsienda thaino ntoito inira murume kwina baraba wa Meru ndumbo chao ite muthikirire batita studio inje ya kidogo ite message I don't know na taumbia kuithetera we musani batito message na ito studio inje ya na ito bitha kinya video ti inje ya mono so nonga baitrongoira tara tayari ntoiye ya mono nonga bakirongwa ade nonga baitrongoira hapo sasa endo no batoira re ende imwekera totekaira boya toshuti kana ana totebithake kethira nyabo ibakuwa bungo buri asani bote kwendana re batu twabwenda atia wetuika bungo buri asani bote kwomba kuiwatanira yani bote nakayogara gakweja amwe buchieta buri asani bwari na mugambo yumwe kinya bochieta boyeru ari bwaga bwithe muchemanio bokiumara muchemanio no yubo ko mara bange betete north bange east botiumara mugambo yumwe kethira babungo asani kidogo kwina butithira kwina ka ngwataniro na tukiarire ngwataniro ante kwarire ngwataniro ya menya kwi gikundi fulani kiumbi kyochi bandan ba Florence bamange na bange bachika batura batu tukona utewa turikana wacha tujikumbuke sisi wenyewe kwina ngwataniro irawona kinya aina asani barabangi bakumenya nanya na raiku batu batrima musani okimbura kurekeria rwimbo lakini asani wenzake inyabate kumupushira kimitandao neyo bategweta kinyake YouTube channel yewe bambiria kupush kumukomentera nini lakini ukiakona our brothers na ranterirengi omwaka owakarita rwimbo bakaraya gaba kwirene bakaraya gaba WhatsApp group baruka no tukona bashire muno why okay amba mberi okwera kuma mbere asani ba Meru ibendene bila bitoma baithira batiko watanira mente antu barabanara Pabo kuwira. Bata wathoni betu kaibao. Yes. Na thoni betu na iya akamba na uwe. Antu bau ibaithairwa support kuma kia thirikari cio. So batue twethaira twetwingwa. Wow. Nondo twetwingwa twata nyamo chamani otuwe ito inyaito mheshimiwa fulani na to promise ite akeya. Eya to fail. So na we Annabel kwirire twina mheshimiwa. Okay nyamo chamani one. Okay ya yongi. Tokokero kitheta so washimoiba ibato fail na thirikari cietu ite to support maybe thaiba kwambiri kidogo but bando batakinya alafu ini ba Meru twendene muno twendene ito supportiana tenkorika na batumba ite kuyanto bato kirete muno teke menyenye ina kwetairwa ipenda kwena event toeta kwenda kwena gintu fulani toeta rurasio toeta mwanka tomenyeka nyoto marieto bakweta kemenyekana so batu twendene aini ba Meru itwendene atupe support. Wow. Yes. Wow. Nyinyi mko pamoja ni sisi hatuwasukuma. Yes. Na sisi tutawasukuma. Na tukiwasukuma sasa musonge mgiza. Tuskumeni. Last month, last year. Tiko no meta last month, ya meta last year. Eno ari na kiato kia batari. And I don't know how. Akiri eko ya here so confused. But ni sawa. Katu tu i Christmas kiatu arago imashere ya tu changanyite no ari na launch ya album. Wa launch album yana. Na launch. Lengi sete album. Badi kidhani album da launch ya ilatu. Imbibo launch inende. Kidhani album.
rwimbo rungi rumwe o riwe ndio ukaitwa launch chiriamo kana launch rwimbo rugo kana launch nya rwimbo yes how was the kiatho kiatho ngomete ingo katha ngai manto yagire muno kiatho ngomete ai ni ba ko bate watana iba bari ku baba kuwa yani ni ba Meru County ba mami ko kiatho kiubone yes wow done na hata iba kwendera okolukira antu fulani wa tribu nyamtonduthi enekirete rwimbo na rwakuthikira maybe nyika meme fulani athikirite kana ni flash wathikirite kana ni mix tu ediji fulani aina ni obikibiki newe kana kinyangari na watrema rwimbo rokuru kina how do you feel okay randa ina rwimbo ndawete tu at least irote nyaro kinyele mtu mwe ndaitsinya bakathikira baingi noro kinyele Anabel rwa mutharima karo kinyela mtu ngi Samuel rwa mutharima so ndambika kwa rwimbo rwiroetera mwankara tharima ndo baingi bika kwangoreto muno nakara ngai boya yanto na kinyetheria message wow akwina mtu akuria ndandumbo chakwina urita tiaku kurota iki Biblia urutana kwenye nyamusani yambirire we Sunday eta kanisene purposely eta kuona kithira mwathani akamwariria rwimbo ukulukira sermon ire gutumirwa ni a certain pastor ambirire wakiuga kitumairwa ichayukagia yake eta akaretheruka rwimbo chiaku inachiuma kana what inspires you okay onyo tena nte rwimbo ruteyera kinyawa wirurureya kwirurureya rotireya bati kawa ni rotunga na tingirwa wa so ni roteya noroye mami noroye mbetete ya barabara noroye ndira na nyanka wa rotunga na tunga torewa yes wow atwarire bantu jege collaborations tekiri kiria kwina collabo imboneto kibwithe collabo na mosani yumwe by the way angutume weta wire Nora amenyamaza sana enerando na ukira kuba kirete no mango kwera no ntukumenya ukamukinyirie ntumwa na yikwa umwiro kinya Nora iwan kwaria we Nora kiende kana twite mauru nkunie yes na no yate kagita gakutharimo igoka ukira muno na kire ukira Nora wikwa ntitsa tutekwenda ukira kuukirite oni ni ngwante kwenda iboneto ano bwithite collabo na musani utwa Nora kiende tichikitira kabo agirakia kana kabo test the waters ona kithira collabo chikanjipa no to from there anta kono kibwithe collabo nke kana akwichichijite okay twabithirie collabo na Nora but yatonere tukabithe combination yuti yele no tietani muno na itetire sana tietire muno muna mukafanya mukashona kitenge ibwera na antu kwegera kitenge itiarere oto raite twana ile ilikuwa before neno before neno so itwabithe rwimbo but then Nora can support you wow kwa na support bumire wow bumire na support randa umira na rwimbo rweta rwimbo Jesu na rutetheri na rweta yes thank you God na Nora mangu tarimwe tebaro nkoniene pero miya no rekire yaku kuniene wetoro turutha nkuniene na be yaku yankuniene ruta yaku mbere Nora okay collab na imbinete collab ingina Mama Faith Mama Faith yes imbinete collab na Mama Faith nenyawe imusiari omwaya nenyariro eteboya I thank you God wow yes. And now after launch you launch album kana we launch tumbrobe kudro launch last year I don't know plans that we na chio chiengeusani no tukwena antu bakwigwa ndana ametulia sana kinyana tukiliungira YouTube channel yeku atufurahi atujafurahi bando nani ndiriwa nteraina ngankwenda kuina honi kaina renge ankaina obuo wana ni bitero ngera re ron glory mukuba awu ankaina kamokada bando nani nteraina wow kuna ndi antu bara 20 ndimbo chiaku tubati kwirigira ambiku makiwa 2026 baregere bipinge yes thank you kwena mtu akuria ndani mupukio muwatana bimbo chiawe mupukio chiwata kuna kethira nwita kwina biathoni ya indonu akethira nwita atwere kethira wita ukiri akia